Rahnwet na Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, kira orang lapakan misalkan sung ang kabese yung Rahnwet na Pohnpei. Iyang kasalelye raka chokaros pachanan programen Rahnwet nan Pohnpei programen kabese raka pragasampalakan nawiwiyawi tabanwiyaw nan wing Pohnpei mona chpan pachoyong nan programen kabese Rahnwet yakaneng yang walyan kichtiyo chiyang ki uyach nga saratan kay paniyo wow Taon moden wa warak sokan Pohnpei yu chingal sagaran wala pan kupuran sanan kan ko wan ke saban marleken nan kan yei ko wow choror to kay saban machay kap nan win Pohnpei karyawan kap na speaker vice speaker o chuwa kan chorus nan 11 Pohnpei legislature pachewan wan ke son ko kung labalap samor labalap sila ben momot sokan o pachewan wan ki saban marchon we yung stuff Rahnwet way saban man kian so wow pagchailan kachin kasamo on li kasampal kay matachawan walian to pelian call on a back o melele nanwain Pohnpei Department and Public Safety o irailakan me tachawan walian to Division and Fish and Wildlife yay mayangaki Lieutenant Antonio Malarme Jr. o Sergeant Lucas Ivamlik Jr. Irailakan me Pachawan Walianto Division and Police and Security yay mayangaki Police Major Marvin Aini, Police Lieutenant Taylor Anton, Police Sergeant Briner Rosario o Police Sergeant Isabella Primo. Iban Pachawan Lukat all li kasampat pukach nan programen kabesan Rahnwet Frankak sakareko way irasampal marabacho kanan men kay o iban Pachawan Lukat walieven Fish and Wildlife. Kailangan kami program director Azokship saban songan walian Division and Fish and Wildlife na patrol kan apal kawitin Department of Public Safety. O kis kapasa uya bantatongkan nagrit palawat kin pagi yang waipukan. Kalanganin ko mo Mr. Family kaya matula o sa karega chon way yapo ko kan Division and Fish and Wildlife kan pagi yang chon way Pohnpei. Kalangan Division and Fish and Wildlife may patrol plan apal kawitin Department of Public Safety, kin pukogi apali tatrok wala to kung saan ang mga wasan nangkan tamurin protected areas isa pa yung mamiyanan ng Pohnpei mapilangagi kung sinatakan and paliamag the watershed o yangagi siya sa kapagubungkan and non-baliriyaw patch o iban siyang kapasawat o kapaso o palyaset. Kalanganin ko mo area kong tola o sa karega chon way songan makan makusanet inapuiti NC-SETA tenechila. Kailangan kami program director niya sa mam tepanene mam silu na irail sa mangan ropataro kasi ropataro mampats wiya malmalaw lang. Ori sa mam panene mangar marakin katan de maut toros te marar o kamel panene mam siluwat kusenat inabuti aramas ensay kata tapilna. Yakap sensor sang-samang species and mam makusanet kasanet one size po engkap nechila. Kailangan kami program director niya sa mam kay me kasi rapta me inanan malamalaw-lawla na nabisetan medal wen Pohnpei o sa mam bugat di merasong mommay one size and mam manat pan patroni insis isak wen kapan national ulak insis isak payo maulak insis isak payo wala insis isak sawi
isis isok bayo, korkor isis isok, kong isis isok bayo, orong isok bayo, o rupurup isis isok bayo. Kalanganin ko mo Mr. Itaminik, kombilkat tawala siyo sa karek siyon way, ay so makusunit inapuiti posisitan way and kapuyawan. Kalangan kami program director, nan sama saya kusunit bemiyo, ay sawat sang chuneo lel ako sidi sakyo, o December lel January sidi sakyo. Mak patero kata aramas sudah lebih man. Quality o saya kata way nan nilai nan saumyo, kusunit inapuiti and sisita, kalian kusunit bikin taula ud apali ni uyakan kusunit. Nan nilai nan saumyo. Kusunat mo itatawayan kung sisita o kusunat pil kasaniti one size and a way puin the species and way. So mo aramasaman to puin na aramasya o saya kata way sapabe metuk sang isis creation isu o way kala isis silis payo don do. Kalanganin ko mo Mr. Itaminik, kompil tawala sa karek siyon way napitata sa isitan mangar. Kalangan kami program director, mangar pilwiya Israel samangan dia bil reproper o repetiratar mangar iya somro bil nature sang nan somro January eu len be sidi sokyo. Aino karata kusunet inapuiti mangar ay sesita o natural o pilnan Israel kusunet ira di sesita to natural mangar apil moitang apot pot and kat politik sudah tutusan meek nan apat po. Kalangan en komoy, agak sansag saman meni kaya kan me kusanet inapuiti yan sisita o popita. Kalangan sangan mani ko kan kusanet inapuiti yan sisita o merch po isang ropro pa katiraktar mani ko pukat inanan malawlawla susul rala o ban kapato ay napala arisangan manikat Manigo kan ye berasal cair kelam te iyan lam ni patron mangai pasu o sila manigo rio buat sudah mui aramas sudah dibeli and saya kata orang sudah dibeli semua piluyaman manigo kosennet sudah mui saya kata semua dikenai sama kosennet yang saya cerita o kosen tu buat panggung tu sang kapna yang Kalanganin ko mo, kombilkat tawala siya o kapese napitata elmaw muran na empate. Kalangan kami program director. Kusennet linaputi sesitan alemang na cikcik-sang isu cela bentuan bawi urana the lobster na cikcik-sang isis payo bon mga sudah mui an sesita sudah mui saya kata alemang the urana na palawan putor. Kusunat kasan itu sudah tu sawan lait mui and tatap orang laiti urana ijo tatap itu. Sudah mui natuki terkawalian ini alemang urana te masuk Pohnpei alemang urana te lemang te mui yang amanara semua kacil masuk Pohnpei. O imat kusunatakan en palieset o iban curang yang ay Pohnpei utanan malarme o ay nakuskaposa kusunatakan magkalawat pilgrim tabi yang kalian. Kalangan kong tawala. Kalangan po kusunatakan en kalian di watershed masa kesumbalan ng walang kusunat o kacurela kung uyang sa nakwali o nakan koronang pilin kapay ongel chung Pohnpei isa. So chung mo aramasemen tukuy na ramasyon puwet lang mawala sa mga tutok so tilbilbil ang wasana kanapil kan may patyo na newo marasyo mutual uyay yung kailan ko tesong chikan nagkakakatsa ka wala tagamela chicha ka pagutungkan ng watershed. Essential me way kan may susong ang watershed kan santiya yung may kichi at alam yung also press way nu o way net Isaiah santi, omia kamele pen, na isu matang, wiriyaw kach ang kakir santi. Kalanganin ko mo Mr. Rahnwet, agak sansag
kalakaben olan misan kusunatakan and non-watershed. Kailangan po kontraktor. Aramas yung menta po yung aramas yung katiyarakta, arkawala misan kusunet, and non-watershed. O tipikita, utahan pa ang kagatsok pa yun, walang tsala lima pugi. Te siliti nani wachang, so kung wano, takapachayra. O kusunet, pil kusuneti, mukalakapen na kwa tsuga, kan palabalti non-watershed, kan pachpacho nuwan tsala kit. Kailangan kamoy Mr. Malarme, kung bilkakta wala siya o kabesa yung Seanway, men birkan na kusanet inabuiti, kachaydan kuleti. Kailangan, program director. Men sila men, masayasal, model, language, kusunet na pwede. Iyay muroy, ni coach, masarap. Kusunet pen muroy, so ang bunganti siya pagkalap, ang muroy, muyang ramas, and share, to quality. The coach, masarap, so yung muyang ramas, and share, to quality. Area kalakaben olan misan kusanet kan may nabuiti men birkach. Magaan ketirakta, muroy men, ta muroy quality, na ira-irin, sumpungkan na, sukan na pang close ti, aban, wine mo chala, reisa klimaw, te, siliti, rahan sinisat, ta kabachayra pa. Lukoj, mo chala reisa klimaw, te siliti, nanuwa chang, uwan rahan sinisat, te pil kabachayra pa. O saret, ang kagachok pa yun, uwan chala limokpi, te siliti, kaklet sombaro, te kabachayra pa. Kailangan na ko pwede kawait kabesa sin salamaw, may pinatapon pen pariset o pariamar and stay sa rawatch wain Pohnpei. Eri, niya choro. Sin irotoro bisminan kapatayon program director lapit nan wasanak essential wasanak isa ko umiyak kapitana Pohnpei wo me bayo patunan wing kuchi may black hole magic putoy mangrove reserve o Alpine Marine Park. Eu nan wing sakos may paligar kaptawan paligar. Eu nan wing nuts may sakachuk. Wainu meriau itago o mant. Silu nan wing matalani ni nanwa namun nani o namun na. Wasak kakaros sa chumay may lai. Masa bukat koros sa tumuli ramasan potelong to potelong. Kailangan na ko, kailangan ko por karos ay image out pen kawait kasampan kusadatakan na bitata pariama o pariaset me kawai sangar wadia pen fish and wildlife na bachoyan namin kay Rahnwet. One such Rahnwet bachoyan luka. Public safety, police and security, o iban bachoyan luka, queen kasampan watch and success. Muni iban bachoyan tula, H1 Isabella Primo, some public safety, ay puko police sergeant, o balikan na iban public safety, ibach-bachonan officer planning and record. Kailangan ko mo area kong tula, esensan may palwatch na kumaksyan ka sa letter record and planning. Ewa, kali ba na kaway ng public safety. Area ang may pupukota tongkan na kumaitin bakiyang kantaan public safety na ngayon Pohnpei. Pukokan mo sa chingolan ki, bakiyang public safety tong wipakon. Iyo biswatch mapukoki collect evidence, kapadi evidence kan, piltuay sa pilpukoki quality property on TDS, dalian ng office, pachang on custody kan, which may pukoki, office watch mapukoki. Office watch may pilpukoki, dalian background check on police clearance, which may pukoki background check. Office watch may pilpukoki abstract report, public request
on case kan. Obis was maybe buko logi case kan. Case covers mako benena public safety. Obis was maybe buko serve summon on nan way kan. Bil kapachayang obis was maybe buko warrant kan. Obis was maybe buko Pelian alcohol license. Obis was maybe buko Pelian license kasing kan firearm license. O ki obis was maybe kolokol tupuson TPS karos me irai police kan te choda donga bang ko to sign out so stosta radio so karos tupuson me titne te tupuson to ime obis was ma ba teacher Kalangan ko mo John Wayne kasimuangi irai kan misan saler sam pinagap kasampal na Kaya kupur may kasimuangi yang wasak may gang katoke yang may simal kaptana kan. Area chairen piltola che may bilkakan ekiskawewe Pohnpei State TBS substation kan, kukuan substation o service kan. Kalangan ko mo yung karakter. Ay jumulat Marvin Aimee, nabuya Major Police ng Pohnpei State Department of Police and Security. O yan ang iskawa tama kalala pa ko kukuan substation o service kan. Substation kailangan yung miyayar substation ang may kichit o natin yung ari pwede yung organiso director sa ikang miya ng action office miya acting kayo na Pachola acting na activate Rahnwet. Ari administration which could reactivate the Purang Kawata substation kan na way kan. O Rahnwet substation Purang chapta the Purang activated at ni August 2024 ng Rahnwet o substation yung TPS patrol na bali o police kan na bali ng substation watch kung meron yan sa EU substation. Pero police officer 3, police officer 1 pabali substation ka. Aray puwakan yang sawase na local police kan o crime prevention rules of the road na woki kusa natin po nalaban o rapin piliyang response ng case kan the call kan na patulong ng police station iray na pinapali aray and sa salong way doon na substation ka uyawi po yung aramas chochola na way Pohnpei o crime kan chochola ikarapan substation uyawi ta po yung tapon meron itong kan local police kan sa lakak apali po yung solari char meron itong checha itong kan ari po yung pilsan sa long way ang sukuros mamiya kapat kong parata amin dan taban macam ka na ko dahil kayo number emergency dispatch in 911 o matalim Riau Sero Riau Silu kecil Riau Sero isu Sero Ewano dari one mereka kawani tama sa substation o Kalangan ko mo may kapto lao kabesa yang John Way tato kasampal na bitata junior police me apol ng fabric trace of tayo. Kalangan po yan speed daw lao kawawa ta kabesa junior police ang success ng Rahnwet junior police program cycle 4 na mawakit parang bayo sa patpatron ng program
Junior Police na Barwatch at chapter ni June 2024. Autobekan the Rain Junior Police akan sumpong silu o tama totongkan the activities kan police kan patrol ye kaskuli sarikan dan indoor na classroom o liki outdoor o training discipline o marching drills kan. Junior Police wita bueki entoke seri school kan na ye puing kono le puing kawan. Ari Namparwatch school kan me yang Jawata Junior Police when Sansan Wana Elementary School, NMS Elementary School, Senior Elementary School, Aligur Lawachuk Elementary School, Colonia Elementary School, Netch Elementary School, Salatak Elementary School, Tondangas Elementary School, o Kamsengkit Saparat Elementary School. Namparwatch kasabul tang wiyawi na Sombongwatch, kalangan ki patrol buegi onok wiyawir o pangkayan kisnan Sombongwatch te imlan Sombongwatch kasabul tang wiyawang sa school kan. Iwan tipitik may kasaleta ang suksach o kalangan ito may director. Muna iban kayo sagla ay kiwan report amie TBS plotter report yung pa kanuyawin sa mong koros ay ba mo ikan yung ay sergeant and introduce o pagkawa tatawa. Kailangan mo wow kapacapat. Ito Rainer Rosario o we have police sergeant man ng Department of Public Safety, Police and Security. O tama sa ng police plotter o nasa pong September. O Raikan arrested. Rustin Norman, sumbar sidisak tuwaw, kung bausan Tainik, Colonia, arrested ki TUI, te sa kawanway o tiyanga kuwaran na isa. Frontal Elsa, sumbar isu, kung bausan Mopsi Colonia, arrested ki Kawanabak, o tatawang katupso kapar o Kawagilaraman, the Southern Battery with dangerous weapon. Julio Langsi, Sudisan Sumpar o Wasangbosan arrested ki careless driving. Nathaniel Latorre, Sumpar Riesok Riau, Kungkosan ng Walinawak, arrested ki careless driving o sa kawanway Tiangabistosa, te Bachawanway TUI. Tomila Iwanis, Sumpar Limisa Kono, Kungkosan Irkan Nech, arrested ki Kawanabak. Lester Elkenberger, Sumbar Sidisa, Kungkosan Alias Net, arrested ki careless driving. Permin Chipen, Sutisaisan Sumpar, Kungkosan Wapar Matilanil, arrested ki careless driving. Masilin Charlie, Sumbar Limisa, Kungkosan Mopsi, Colonia, arrested ki Sakawanway o Mimisilin ng Wipakon, te appearance in public under the influence of alcohol. Martin, Sambari sa Tuwaw. Yunart Martin, Sambari sa Kuwano. Karos kung busan dukop ng Win Matalanim. Arrested ki sa Kawanway o Kawanabak. Frankie Tenry, Sambari sa kung busan Malok sa Quez. Arrested ki Mibanjo ko sa Kawanway o Mseli ng Wipakon. Jack Pricknell, Sambari sa Silu kung busan Kamarnet. Arrested ki careless driving. Peter Pan Joel, arrested ki Kawanabak o Mibanjo ko sa Kawanway. Lillian George, Sambari sa Tuwaw kung kusan Tawano, Colonia, arrested ki sa Kawanway o Tiangaguran na isa. Edson Philip, Sambari sa Kualu kung kusan Mopsi, Colonia, arrested ki sa Kawanway o Mimsili ng Wipakon. O makalasya na sa bungi September ni Alfonso Paul, Sambari ni sa Kualu kung kusan Chamorro Kichi, arrested ki careless driving. O kalangan image me tatawag na pang-plotter ng bungi September o patrol o ibang Muitang Lieutenant Sambalian Traffic. Salamat.
Untuk yang pacem, evan pacem mau kan kecil mas, mau program terus. Untuk kuliah di Filipral, evan kayu kabese, ismolat teranton, dia polis lieutenant men pilihan police security pilihan traffic section. Untuk kabese pukukan men pilihan traffic kun, awal yang Wibakon, Pellet traffic, Paluat, Pukobi, Uyata, driver license, commercial driver license, learner's permit, written test, road test, IT, the Pohnpei State IT card, or Paluat, Pukobi, register Stosavan, the Warren Sabakan. We encap Tolache or Robotsky, Sumpungan September. Sumpung tes sumpung bachelor, nan sumpung bachelor driver license bawa winter nan sumpung September me riap ku wana isak commercial driver license me Riau learner's permit me paisa walu written test me sibisak silu road test riisa kayo o IT me ku isak limau o jojo sto sa register nan sumpung bachelor मैं लिमक को पैसे तो हम स्टोसा में कप पाँचों तरह से बुंगे पाँचों मैं वो नहीं सब वो लो वो मेरे पुराने रजिस्टर थे स्टोसा में वो रेला और पुराने रजिस्टर में कापू वाली सब सिलू पचपनेर कपचा पचपनेर स्टोसा अपन मैं रजिस्टर सब बुंगे पाँचों मैं वो याता करोस मैं लिमक को पैसे तो ला Kalanganin olako o kalanganin liyo pwede kabese name sense langokan moy Director John Wayne mapitata pukokan ng Pilihan Police and Security Department and Public Safety. Kaya mo na siya iban kair niya siya rachoro kumain sa Director John Wayne. Kalangan program director puya da gusto ka kabese Department of Public Safety, Police and Security, pacem radio program supungkan kors beberapa contoh wujud Kalangan o kalanganin ko kors ay image mekanik sa program in KBS and Rahnwet sa batchewan lugacha ko braganan kachin sa bali radio basic stage o nan program kasampalakan na ban kin kaun batamor lawlelewan so kalangan o kasaleye